Tugwa ikaze kubikomeje kuvugirwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni intambara yahuje ingabo za RDF ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku mupaka wa Rusizi. Igihugu cya Kongo kimaze gusohora itangazo gihakana ibyavuzwe byose, dore ko RDF yamaze gusohora itangazo igaragaza uko imirwano yagenze ndetse nuko guhangana kwarangiye, dore ko bivuga ko hari abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomerekeye ndetse bakaba banaguye muri iyi mirwano. Ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko nta basirikare bayo barashe ku mupaka w'u Rwanda wa Rusizi wa kabiri mu karere ka Rusizi, intara y'Iburengerazuba. Bavuga ko ngibyo igihugu cy'u Rwanda kivuga batazi aho bikomoka ndetse ngo nta naho bihuriye n'ukuri. Tugwa ikaze ku makuru y'umutekano na diplomasi. Niba rugambira rwanye natwe urebe hepfo y'ibyo maze kandi subscribe, tujye turushaho kubana umunsi ku munsi kandi amakuru yacu ajya kugeraho mu ba mbere. Ni amakuru yatangajwe na guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo Theo Ngwabije Hakasi, anyuranye n'ayatangajwe n'igisirikare cy'u Rwanda RDF ku gicamunsi cy'uyu wa 15 Gashyantare 2023. RDF yatangaje ko mu masaha ya saa 10 z'urukerera rwo ku munsi wo kuwa gatatu, abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari hagati ya 12 na 14 binjiye mu butaka butagira nyirabwo barasa ku mupaka w'u Rwanda wa Rusizi. Igisirikare cy'u Rwanda rero cyasobanuye ko abashinzwe umutekano barashe basubiza aba basirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo inyuma. Aba ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basubira mu gihugu cyabo, none bagize bati nta w'u Rwanda wakomerekeye muri iyi mirwano. Guverineri Kasi yatangaje ko abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barashe ku mupaka w'u Rwanda, ahubwo abasirikare b'igihugu cyabo n'abapolisi barasanye n'agatsiko k'amabandi gakorera hafi y'umupaka. Uyu muyobozi asobanura ko inzego zishinzwe umutekano za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zamukomerekeje ibandi rimwe gusa, zica rimwe ayandi ziyata muri yombi, kandi ngo iperereza byaratangiye. Guverineri Kasi avuga ko ibyo igisirikare cy'u Rwanda cyatangaje kandi ngo n'uburyo bwo gushaka urwitwazo rwo kugaba ibitero mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ngo ntaho bihuriye n'ukuri, ndetse kandi ngo ntaho bihuriye no kukuba ngo ingabo z'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zishobora kuba zahanganye zigahatana mu rugamba rwo kukuba hari abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari bambutse umupaka baza mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi abenshi bakomeje kubitega amaso ndetse abenshi bakomeje kwibaza ikiraba iherezo ry'ibi ngibi bikomeje kugarukaho n'ibitangazamakuru bitandukanye, abakuru b'ibihugu ndetse n'abakuru b'ibisirikare, buri wese yivuga imyato ndetse avuga igishoboka cyose. Alain Mukurarinda, umuvugizi wa guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda, we yatangaje ko ibi nubwo bikomeje kuvugwa ndetse bikomeje no kuba ngo u Rwanda nta gihe na kimwe rwiteguye intambara na gihugu cy'umuturanyi, ahubwo bo bakomeje gutegereza inzira y'ibiganiro, inzira y'amahoro, kuko inzira y'intambara ntacyo yamara ndetse nta n'ikigeza ku mpande zombi. Ni ibikomeje kugarukwaho ndetse natwe turakomeza turakurikiranira amakuru uko agenda avugwa hirya no hino ndetse nuko bigenda bigarukwaho n'ibitangazamakuru bitandukanye uko bwije nuko bukeye. Turabakunda cyane, niba rugambira rwanye natwe urebe hepfo y'ibyo maze kandi subscribe, tujye turushaho kubana umunsi ku munsi kandi amakuru yacu ajya kugeraho mu ba mbere. Amakuru yacu nakagaruka. Ciao ciao.